Bismillahi ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sayın Genel Başkanım, kıymetli misafirler ve çok değerli panelist katılımcılarımız, geceniz hayır olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ben konuşmama başlamadan önce salonda şu anda bizleri dinleyen ve pür dikkat dinleyen misafirlerimize bir soru sormak istiyorum. Acaba şu anda salonda bulunan misafirlerimizin kaçı Zazaca konuşulanları anlayabiliyor? Bir parmaklarını kaldırabilirler mi? Peki Kurmancı söylenenleri anlayabilen kaçımız var? Maşallah. O zaman ben birinci kanala geçiş yapıyorum. Şevâb-ı khirme. Khudê vê kedame bereketa xwe têxiye. Ne îsal bi hazara, bi sad hazaran insan inşallah vê xebata me derzên Kurdî hilbijêrin, Kurmancı û Zazakî fêrî zarokê xwe bikin. Par bi meşeke bi nav û deng me dest bi vî karî kir, me panelekî jî li Diyarbekirê li dar xistibû, îsal me got me berfirehtir bikin vî karî xwe. Em ê ji paytexta İstanbolê dest pê bikin, İnşallah li Çewlikê, li Bîngolê jî, li Wanê jî û li welatê min li Batmanê jî em ê panela li dar bixin inşallah. Em dixwazin bi van fealiyetan, bi van kirina hişmendiya gelê Kurd derheqê ziman de zêde bikin. Lewra di serî de tamamê axafvanê me îşev digotin ziman ayetê Xwedayê Teala. Ne me tercih kiriye ku em bibin Kurmanc, bibin Zaza. Ne me tercih kiriye ku zimanê bibe Tirkî, yan Erebî, yan Farsî, yan İngilîzî. Ev dana Xwedayê Teala ye. Xweda ji me re kiriye nimet, ji me re kiriye nasîb û vî kirasî li me kiriye. Lazim e em şükürdar bin li ser vê nimeta Rabbê xwe. Ev ji bûna me ne sebebê fixreyê jî û ne sebebê ku em serê xwe jî bitewînin. İnsaniyet tev li gor baweriya me wek hevin. Di xulqiyetê de em wek hevin. Kes ji me ji êdî neçêtir e. Em tev ebdê xwe dêne. û di biratiya İslamê de jî, di İslamê de jî em birayê hebin. Bira lazim e biratî li birayê xwe bike. Lê mixabin hê ji ihtilala Fransî û vir de gelek netewe yani qewm ji xwe re kirine armanc ku her yek me lazim e dewlet me hebe. Ji her neteweyekî re dewletekî. Di vî warî de çi qewmê li ser rûyê dinyayê hebin bi piranî bûne xwedî dewlet. û li ser navê netewa xwe, li ser navê qewmê xwe bûne xwedî dewlet. Em ê musilmanin, axa musilmana li ku derê hebe ew der welatê me. Baweriya me ev e. Îro niha ji teref sayî spîqot ve 120 sal berê hudûdê me navbeyna musilmana hatine çêkirin, ev ji bûna me ne muhîm. İnsanê ku xwedî baweriyekê bê, baweriya wî baweriya İslamê bê, xwedî hişmendiyeke wehdetî be, lazim e ji wan sînora re qîmet tune. Li îro mixabin ev sînor ji aliyê siyasî ve, ji aliyê îdarî ve, ji aliyê leşkerî ve bûye esas. Gelê Kurd di nav çar parçeyê van dewletên herêmî de belav bûn. Îro parçeyê herî mezin di nava Tirkî de ye. û gelê Kurd û gelê Tirk zêdeyî hezar salî bi hev re jiyane, pêkve jiyaneke bi rûmet di tarîxê de nivîsandin. Xwîna xwe jî di ber hev de rojandine, rojên baş û xweş jî bi hev re dîtine, rojê tengayiyê jî bi hev re dîtine. Piştî ku ev nexweşiya ku her netewek bibe dewletek kete rojeva alema İslamê jî hahengî wextê ku
دولتا تركي هاتا دامزراندن مخابن او كسيكو هنجي حكمراني لسر بملتي ذكرن جبلي تركي بيوت تزماني قبول نكر نتني كرمانش نتني زازا لازو چركز و عبازاجي هاتن بن بيكرن نتني زماني كردي قد خبو زماني واقومي دنجي هاتن قد خكرن جبركو بده سالا اف اسيميلاسيون اف انكار اف ظلم دوام كر قال لك جوانا دست زماني خبردان ايرو نها قال لي كرد جبركو برجمارن جمارة وزيدية وبلا سالا جي دس شو عرف وعادتي خبر ندان دفش زماني خبر ندان حتى نها اب مجادلة جي دوام دكن او ظلم وتعداء قد خكرنا زماني ما بيشابك ب10 سالة ب20 سالة ايرو نها هن بهن شحولتي راكرن ايرو جبونا چه ام لهف جبيانا سروكاتيا كارين پروردهي افسري سالو نيوكي لسروي دخبتا ودخوازه كو قلي تركي تف نتني كرمانج وزازا بلكي چركز وعبازاجي حتى لازجي زارو كي خو فيري زماني خو بك لو را تشتيقو امجي خورا دخوازن امجي براي خوي مسلمان تبي را دخوازن تشتيقو امجي خورا حق دبينن عالما تركي تبي را لازم ام حق ببينن لو را اب اساسكي شباوريا مي لإيرو مخابن هر وقت رئيسدار صبحي أوزغانجي قال ويكر زماني مد ناوا مدهن بهن هم دادبا وأف إمكانك إيرو دولة دايمة وزارة پروردهية و إمكان درفت دانية برما أم ناشغلين أم جدسي خود بردن وان روجي پیشياما دناوا 2 هفتيا دا إمكان و هبا جبونا دبستانا ناوي يعني بتركي أورطاوغو حكي ايك وزاروكي وهبن قو بچنا دبستانا ناوين دوان درسي بجارية دا درسي كرمانجي وزازاكي برا ترجيح بكن حلو بجيرا لو را ام تف دزانم اف كلو دردي ما توايا دمالي خودا ام بزماني خو ناخذ چند سال بري بو پشتی کو من تعما زمانه کردی کر نویساندن و خوندناوی اسهیم بوم مخواست کو از زاروکه خوشی هینی زمانه خو بکم حواله کی من بوم میوانه من حواله کی منی پارێزەر بوو وەک مینا سوبحی ئۆزگەن گو ئەفتە چ دکە وگوت خوازم زاروکه خو هینی زمانه خو بکم بەرە کورمانجی هین ببن هیچ ویگادا گو از بنی خانمات به کردی دزانه مگو بله گو داخوه مگو نه ایگو ماتا بهیستیه زمانه باوان هیا اب زمانه دایی که دایی که و بچه زمانی باخوه زاروک جی بوی زمانی داخوه که داتا بوشو والا جهنگی و امجی حول ددن کو ام دایک خو هینی زمانی خو بکن دایک دماکو بزمان ما آخوی باور بکن کو زاروکه ماشی بکردی باخو باری هری مزن دستوی وجنو حرمتا دیا گرو ناخوین گرو نزانبن باور نکن کو زاروکه ماشی زانبن لتشتكون حتى أنها مبدأ خصية من أخوزن جدس يخوشي برد 20 سال بري دولة تقولش خوا كردتن أم تفترك تقول زماني كردي چية از بخوا زاروك بو مقطع قلت شو مدبستاني معلمي من
یکی اولدار و دیندار جی بو براستی وی جی دمک شاش زانی بو گو زمانه کی بناوی زمانی کردی تونه ون خود خاپینه ویرا پیرا مفهم کرد و زمانه مجی دولمنده زمانه مجی زمانه کی کبناره کبنا شوپیه ما هنه تاریخا ما هیا ام نبي تاريخ ام نبي اصل وفصل لي حتى ما عقل ناس كر ما عمر خلاص كر دفجا تشتهاتيه سريما برا نيه سري زاروكيم ايرو اف امكان مادام دولت ددما وبأوايكي فرميه رسميه وحسانه شو ما عم دستي خبرت امي برا زاروكي خو بدنا فان درسا برا زماني مهين ببن زانبن بخوينن بنبيسينن تعما زماني خو ناس بكن زماني خو طعم بكن لذت جي بسطينن واوجي زاروكي خو جبين لذته ببار نهل بار تاني لديار بكر ما بانلك لدار خستبو ايصال محول دا اميل وانيجي لباطمانيجي تشولكيجي امي بانلان تشيكن نتنه بريا بانلا بس المديا جواكيجي امي به هشمنديه زياده بكن بسر اكران تلفزيون عم تشتكوا امكان ما قهاشتي بسر راديو يعني بسر سكاكا بسر كولانا ده مكتبه دجي ام دخوازن به هشمنديه زياده بكن لو رابار وقتكم ما دست في كاريكر صبحي وزغنجي جمن شيتر دزانه لورا اوانا بريا ما دست وان كارا كربون خودش ورازي با جنيفي زيدتر حتى لغوري هنا دبيج الصديق حشتي هيجا نزانن كو اف امكان دبستانه دهيا دولة في حقي دايما نزان حيا وجهتنا اف جبينه ما اف خواتي ما براسي زيدتر جبونا هشمندي ام زيده بكن جبونا ام ملتي خو جبي حقي هايدار بكن وبري وان بدنا وان درسا ام دكن هيفيا ماجي جوا افا ده هر واريدا ده مالا خودشي ده كوچو كولانا دجي ده هر جواتي دجي ام دخوازن ون بحثو قالا في خباتي بكن وبري زاروكي خو بدنا فان درسا لورا دماكو ام قيمتنا دنا زمان اخوا حبونا ما روج بروج ويبحلا بتشا تدي افسري سيشار ماهيا ام بحثا براتيا كردو تركان دكن ام دبي برا اف تشيك والسلاح شنا بينما الرابع اف كشتنو خوين رجاندن جحولي رابع برا براتيا ما قوي ببا ام تشي ما في هاد بيشن دماكو ام وك شخصيتك زازا شخصيتك كرمانش ام بزمان اخوا بكبنا شوبي اخوا بعرف عادتي اخوا بديروك اخوا بادبيات اخوا لبيا نبل ام نقوي بن ام تشوا قوتي بدنا براي اخوي ترك اني اوانا بهنك ريفابرين نباش فيداوي نديتن بير نبرن لكرك ام بير ببني بزمان اخوة بأدبيات اخوة بالتاريخ اخوة امي لبيان وشخصيتي بفانا لبياي شقا امش آلية شخصيتي با قوي ببن امي هاو قاسي كاربن قوتي بدنا براي خوي تركش پشتیکو زمان ما و رنگ ما آیت خدای تعالی پشتیکو اف کراس جو طرف خدای تعالی لما هاتیه کرن چما می دستی خوشی بردن چما امی پشتا خو بدنه نا اف خبات ما ایرو جبونان درس بجارتیه لی صبح لازمه اف زماني مجي ببي زماني پروردهيه لي حتاكو جو طرف ملتبه جو طرف رايا قشتيبه
ev xeba zêde nebin, belav nebin, mezin nebin, bawer nekin ku em bigîjine wan armancê xwe din jî. Lewra em di dewleteke wiha de dijîn, ev imkaneke mezin e, raya giştî dema ku tiştekî xwest, xelkê dawa tiştekî kir, hikûmet jî xwe mecbûr dimîne, xwe mecbûr dibîne wan gavan tavêj. Ji bo navê jî lazim e em tev bi hevra van xebatê xwe zêde bikin û bi vê münasebetê jî ez spasdariya xwe li we temama dikim. Mala we teva ava be, şeva we bi xêr be, înşallah ev karê me jî wê bi bereket be. Mala we ava, esselamu aleyküm.